Isa zo te channel la kalo lom le vek chu a Mizoram Tualchhung Thuthar politics le akai nei te le Thuthar dang te po ngai thla kan an tum ve lenga hei Razia Seba MP atan kan hriat angkhan pukelal tluang ki mathlan tlin anita a Assembly Committee room a MP thlan na hin nei ania MP ten vote thlakin ZPM candidate pukelal tluang ki ma mission veng thlan tlin anita ani Razia Seba MP thlanna hian candidate panni ZPM candidate pukelal tluang ki male MNF candidate Jothan sangi marte han oma MLA ta chawin vote an nei ani kha Mizoram MLA somli zinga somthum parukin vote an thlaka thlan tlin tak pukelal tluang ki man vote somni parukam mu a Jothan sangi marin vote soma mu chumadar kwa vote thlak hun honni in vote thlak masaber chief minister pulal du oman dar ko le minit somli vela vote thlaka vote thlak nung ber puti BCL ven chungan chumadar som pakhat vela athlaka vote la te chutlai dar nga atanga chiar ani vote thlak tu te hi ZPM le MNF MLA te hania an party candidate an vote veka ZPM MLA pakhat tuichang BL2 W chuanom ero adam that lo wangin vote thlak lo pu W chuanom hian in achua san theilo wangin ZPM chuan Election Commission of India hena an ina vote thlak home voting an dil sakka Mase Election Commission of India in an phalsak lo ani BJP le Congress party chuan tun trum MP Razia Seba thana hian candidate an nei lova hewang hian vote an thlak lova National Party panni atanga vote thlak lo te su BJP atangin sia ha BL2 MLA Dr K Bei chuale palak BL2 MLA ke hramote Congress Party atangin Longklai West BL2 MLA singun lian chungate anni hetila hian Mizoram ta na masona lian thamtur buai pui chumi soiho na chuna yani a Chief Minister Pulal du Omahovin Chief Minister Conference Hola Mizoram Proactive Governance and Timely Implementation chu thut mania Mizoram masona lian thamboi pui mek chungchang an ngei tua MI Pragati hi mason na lian zualte villa har satna an to da chinfel dan da pui turle atul anga department rang tho hona ti chak tura din ani thutkhom na hian cheng veibel che singli sangli zariat vel senga tho tur sarang rel chol huna tanga Mizoram chim to pa Myanmaram ribul khwa mong bu chhuat thleng rel kong siam dan tura ruam mannate railways ayo ten an soifi a rel kong su ke emzani somni pali vela thui chol mun station somni tura duana ni thuan tarlang Tenzol rel chol mun omna tura riruat to chu Tenzol khwa atanga a hlat deu wangin Chief Minister in naide uzoka da dan zong turin railway ho tu te a hril to a thutkhom na hian naide uzoka da an tum dan railway ho tu te chuan an soifia bokani Nabat RIDF sum manga Mizoram Sarkar na thomek chengnoi zathum aya tamsen na tur project somnga pathum te en non na nei ani boka nakal muang zualte kalmuan chan tarlan ni in chakzo kan hatho dan tur soyania ropui le tribal freedom fighter museum sakmek chungchang te state tribal institute sakmek te PM3 malak na kalmek te Swachh Bharat malak na te Kaladan multimodal transit transport project te PWD noyan halian zual na tho timuang thei har satna an to tele project kallai zinga en zui ngai bik te an soi hova har satna te chin fel dan turan soiho bok soiho na hian home minister pu ke sab danga forest minister pulal than sanga supply minister pu bilal chanjawa PHE minister professor lalni loma baka chief secretary Kiliram Minale official poimote Mizoram project lian thok tu central agency ti antela online ministry of external affairs IOT NHIDCL managing director te district borsap ten an troi om bokani hetila hian tun lai hian SIR 2026 kalpuini in heta hian voter za sum ko panga point paruk pathum thun anni to Mizoram electoral roll special intensive revision SIR sang ni somni paruk nei meka enumeration form sem le la khom zo thokhadani ta a Mizoram electoral roll man meka voter zinga za sum ko panga point paruk pathum chu Election Commission of India ECI neta thunlu anni to a champhai le share chief district a digitization zo ani to boka Mizoram electoral roll man meka voter noiriat sing sari sanga le somruk pariat an oma chung zinga noiriat sing thum sanga zakwa somnga pali chu SIR sang ni somni paruka hian thun anni to a voter zongjong atangin za sumko panga point panga pathum antling SIR tho thumna nei meka state zinga
ECI neta enumeration form thun lua Mizoram sangfal hle in thunei tu te chon hemi chungchang hi an soi Champhai district a chuan zu ni som pasarin ni lai ni zandariat khan enumeration form zong digitize scheme ani a Champhai district a hian constituency Pathum Champhai North Champhai South East tuipui omin voter singa sangriat zariat somli parukan oma voter singa sangriat zariat somli paruka tangin singa sangruk zali somnga za somkwa panga point pakwa Pathum te enumeration form lak let ania lak let theilo sangni zathum somkwa paruk za apali point bial pasari an om Champhai South voter singni sangni zali somli Pathum omin chung zinga singni sangkhat zali som panni te enumeration form an lak let theyan ni alak let za thi za somkwa panga point pali pakhatani inren chem kalpui ti top ania Mizoram Sarkar in West Asia a buena awanga sumsen ti tlemnan tuel theiman ati tlem jok theina atan inren chemna kalpui turo office memorandum ati chhuatsu nisom pakwat tharuk sang ni somni parukhana suta GAD chuan office memorandum ati chhuwa USA le Iran te inremna pomna an nei awangle West Asia buena zia omawangin Mizoram Sarkar in economy le petrol diesel man ti niam dan chungchanga ni somni pakwat langa sangni somni paruka office memorandum ati chhuwa to kha ngai tu tharle ni in chung thil thleng thara wang chuan me ni somni pakwa sangni somni paruka office memorandum kha tun thlengin thri ani tuna tangin thri ania achunga thupek zong po nolvek ani ta ani hetila hian tun haya opposition party ten ZPM party huang chunga ilung rol lona a ni inan puna savio maya Dp&Ar Enkol Department Enkol chungchang ti danglamani wang hian Chief Minister le Home Minister pukesap dang inkara boruak ombangin opposition party te hian an soi thar le a opposition party te hi chuanin ZPM ina sarkar nan chan ma dei to khan CM le Home Minister tuna CM le Home Minister ni ta te inkara khanin boruak engemo a ni khan lo soi to thina amai ro su tun thlengin fin fiana emo chutiang om angte chu mu halani ta chuang lo ani angponi se ni som paret tharuk sang ni somni paruk khan political and cabinet department chon notification ti chuakin puke sabdanga enkol thin Dp&Ar chu chief minister in enkol to don ti antar langa social media lama chon ZPM thunei tu sang PSC chuan Dp&Ar hi puke sabdanga ne enkol to lovin pulal du oma enkol turin an rel ni in halo dar to bokani puke sabdanga hian minister ani tirin home UDNPA DMNAR Dp&Ar changa DMNR hi midang enkol tira lo ni to a tuna Dp&Ar laksak ani le ani a department enkol thin panni laksak ani nani ti in opposition lamchuan an beiviau ani hetilai hian Mizoram Police Headquarters in assistant to state and UT for modernization of police scheme atanga lir thei chi rang zani som pakwa an leichu 3rd battalion MAP parade ground mual puya trangin chief minister pulal do mana vailiama home minister puke sabdang apoina tel puibok lir thei te hi an laron thleng kim lo dewa an thlan kim huna chuana vain zani som pakwa ni dona Mizoram police station zong police station somli paliten athar pakhat tal andong vek dona Chumia zara chun police outpost som panga point lir theian kol thei pha don ani battalion te specialized unit tele police training school te point an dong bok don ani chief minister chuan central sarkar scheme assistant to state and UT for modernization of police atranga an fan mu zong chu state share tenen awa in cheng vebel se somli pali point panga Pathum ani thu soin hengsinga hian vebel se somthum point pali panga hilir theilenan bik manania adang hi police thuam chakna man ro thar chi rang leina na manani ate home minister puke sabdang appoint thu soya Mizoram police te thorim na kalom takzeta lir thei tharin annitin na olsom na tam tak athlen ka beisai kan police te thuam chak hi kan ram him na thuam chak na le khotlang nuam neina ani ti kan hria ti in police te chu thuam chak zel an tum ni in pusa pachuana soibok MP thlanthar pukelal tluangki ma chuan thu soya Mizoram Rajya Sabha atana thlantlin thar pukelal tluangki ma chuan Mizoram sarkar ne na thokdun turan ni ti soya Mizoram sarkar in machop tak anei hi ti puiting turin central lama thei to pa chhuadon parliament lama chuan Lok Sabha MP Purichat Varal mangaya angbokin
a subject a zira adin tur thu a soibok the PM candidate polling agent KJL biak heta chuan pukelal tluang ki ma hian vote la somthum paruka tengin somni paruka hmu ti soya vote somli oma BJP MLA pahnih le Congress MLA pakhat chu tunin thlana hian an haya kan MLA pakhat pu W chuan oma chu damlo na wangina in lan thei lova state election official hena home voting kan deal ma semin phalsak lawani ati kum sang ni somni paruka tanga sang ni somthum pahnih thlenga Mizoram IOA Razia Sabha MP member of parliament ni tur pukelal tluang ki ma hi ramle namtana thei top chhuah turin du sakna PM lam chuan an hlan bok ani ole puan tur hi kan nga veu na chugin khati china khan kan du tok photanga kan puan ta ka tanga kan hol zong omani chuan comment lama khan kan tar lang vek don nia tu tok le photang